Voilà, salam alaikum, Moussibé. On a je fais une émission rapidement. Quoi dire dit que la salle mini julbe alla be fo la yetti be mourad moujuro. Nangini on a dit bienvenue dans cette émission. Haray, bon réveil matinal à tout le monde. On a la salle mini julbe alla be fo ona o ma o. Haray Moussibé. Partagez-moi la vidéo, maximum de partage. Donc andi ko suma eni golle gidi no buri ngai enen tigi. En toute sincérité, j'ai reçu pas mal d'appels par rapport à la situation de cet enfant qui a été kidnappé, Bobo Oudjadon, l'enfant volé à Koya. Donc, himbe bui no dilan fi mudum kon alhamdulillah rabbil alamina. Julbe alla bui woni ko hewti kanene Bobo tindi enene Bobo. Hara en fo e hi video jidi. Branchi oro. Voilà Moussibé ara no andir don non no mi holliri on ni na weltani on lan salmini on ko fota on sera lan jarni on. Haray ko andinti ngollon fo modon lan salmini on ay goto yeggitaka. Haray ko adi kon taw kiden tori Allah wala subhanahu wa ta'ala on yo Allah newna nyi jammo jere wawe yitugol o bobo do e jammo jere. Sendari explication yi di sifu den ni ka Facebook en tawa ko hunde hulbinide hunde hawninde hunde tawata hande kala juldo Allah wonno sifugol dum do anda hiden insécurité totale konon tini Moussibé ka bimbi do mi humponiri kanyum enene Bobo on. Wow, d'accord. Nous montons à 500 personnes. Salam alaikum. Oui. Ok. Donc, Moussibé, déjà, je suis en ligne avec la maman de l'enfant volé. Madame, on est en ligne, Nani?
haray musidɓe ko adi kon tawno mi hollitiri on ɗo ni himɓe buy woni ko holliti fi haray yo kawa sa waɗɗo ka meɗen koya haray humpodira e nene bobo woɗa ko sifani en on tini haray mo beno waɗiri émission wofi tambitagol ɓeɗo haray no hani kono haray lande buyno ton ko watende ɓe landade haraɗe wawa nafude fino hitire ngo bobo c'est très important on tini hunde si waɗi ko gonga yurmingol ngol no hani kono noon kadi haray waɗugol golleji ɗin fino wawa haray humpitorde murandu ɗum ɗon ɓuuri e moƴƴugol c'est très important aussi joni haray nene bobo hewti ka ɓoggol en tinda e maɓɓe anden ko fewndi toon anden kono nduɗo muraru feƴƴiri waajo julɓe Allah ɓen fof jonidiren juuɗe anden no warday fino nduɗo muradu accida ka meɗen lagini. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Bien ko adi ko gannitineme kono make seɗo min ko mara dalandan. Bien haray konto e ka meɗen konto won ɗon Conakry ma walla koya Inna koya sumaya musi. Très bien. Haray mi humpitike wondema haray bobo moɗon mo heɓalta o jonɗinima jonde tati woni ko wujji aka meɗen ton haray kono woniri Ni kono woni. annintinemen kono ndu muradu feƴƴiri raɓɓindi noon yewtere nde nani hollon juste essentiel on. Awawa. Bien meɗen jenti on. Bobo on koye lendiji bina e mardi bindi o jiwari tawilanka sudanga. Min fotti ko tande ɗo o yiwri lawni la e mette sa e ɓino bobo min muyini Allah wurmo barke min mamina o sordi semmilo hokkilam miɗen darode ni ɗan ka teratum ka leydi min mo albarka a jarama o yehi après kadi o aro e janggo mum kadi o soodi coñci kadi o addi minni o hiwrilam mi hiwritimo kadi on ni maîtresse neɗan inni mi addu ɗum ɗo mi jogi hamo min mawa albarka min mo kono feewi min mi andi calma après o inni maîtresse a andi callan min mo mi andi tali mo inni millan anduma nenan no anduma woni gollude ɗa inni mo ha ko ɗon mi gollata kono mi andi calli ɗum après min mo honno nene ma inne de on nene an ko tantima binti ni tantima bintu ni tumi ñaŋini andi de min andaɓe woni ko onon golli onon yeydata ko yaasi min min ɓe mi andi ɗon ɓe nanon ɓe innete kanko honto woni ko mon woni lan ko kuuru takko mon ɗo mi woni ley ɗo min mi andi taali ɗum woni mille ko kuuru ɗo ko sosoɓe wonno min kuuru ko sosoɓe wonno mi anda ɗon tantima bintu mille ko nder ɗon min mini ka kasori e hoyi min mi andama ɗo après on yawa kono naataali miɗen ka teras mi waddi ɗum ɗon ɗum min yawa jooɗo mi ƴetti coñci ɗi mi yaltini ka yaasi waɗi ɗi hoore wa ɗum on ɗuma wondo woni lan maîtresse mi howti min mawa merci jarama albarka kono toujours arɗo o wono goreɓe am men ɗo e fayko yanko minna mo ɗon andi o ɗum on tiginalawa mi andi taali minni oɗo ari ɗo jetti wo boba on emi kono mi andamo kamen kono ko jiwum na aade jogoyuɗo ko jiwum jiwum ko a wimoɗon haɗa mo mari wa duuɓi jelu on o heɓali fenta on ɗo kañum jiwum waɗa kon ɗum ɗon ko kono tuma arta ka womo tiggi o tigga ɗuma sufuru jane ɗen awa ɗon no ñande ɓe wara kono yimɓe taƴaga andi tun ko bobo heɓa yimɓe ara e naata yalta eyo yo no yimɓe taƴa ñande o ara e samedi no ñande weeta e haaju on wari gawni on ni maîtresse mi moorete min mo amiɗo mi heeɓi ko moorala o yaltini juri ka téléphone hollila min ami moorota ko ɗum ɗo nasar ɗuma min komi tiggo suuma yeni tawi ko meche gara woni lan a fodda e ɗum minni mo gasi kono suuvan junku waray lan wina lan laɓa mina mo merci tuma ɓewna lan ɗetantida laɓa mina merci nden ñaneno e samedi jajan hiɓi kosa ariga kay hoore bo makko no wuyni woni lan maîtresse innu jaja innu addu mi moora o boobo mini mo o jaɓata moorago mini jaja e oɗo ɗo jiwnganko no heɓi ga eme hay o heɓa kata wono yaddo morane bomma jajan en a warɗo o sancani bobo jajan naati ko chambre jooɗi jiwum ɓay toon no ɓuuɓi woni jiwkum naati ko nden ñande jiwkum naati ko chambre ko warta ɗo ko fof jiwkum naati toon moori
Nyande sande o morno dido do kando o morno dido jaja o mori bido weldi jo ankari no do me woni do ha 18 so ruti nyande non denna ko ngi dimanche o arali ka denna ko o arde do wo e 13h tay yimbe be lanciki o dawano den nyande après bay wari ni maîtresse denna ko ngasi ini denna ko ngasa bay hari arali am mi an ko piu no ni na sella na problem oni ko ngo e bitokora ini ko biram ay biram no do oni biram anene adumbudi on manena yetti semmi joni ini anka di jonna na muzi yetti jidi de gato joni mo kapore ko yetti jotti ka jullere salon ko jori ko jullere ko salon no bibe ambe ana bibe ya fa be an e isra be an be ko be ko salon paro jodi do mo jetti telephone makko mo joni bibe benno daru de mi sunde ko fini de dale pay ko elendi non più alla ka sama na wetu de danki woi ko arda kon fop o wada yito ko yaasiga wonde harala yaltude men feewa pottude minna mo jooɗo ko tera ko bay julle ara en heewi ka yaasi kono nde ñande wartu o naati min lan ko chambre la wetude danki lan hokkimi kono birano jooɗi ko salo o naati tum birani ni hande kadi koɗo ma o ari mi cippi ko danki ni mi ari bilkiti tum mi waɗi niɗi ɗo mini mi hiwrimi ko hiwriti on tum woni lan e nene aray ga hande nene no yewi ko yaɓe ara ini mo hayfi on alhamdulillah mi yiltiti don mi jooɗi mi wancini kafe lan yarde bobo hari mi lootimo mini nena adde wallinen bobo har mi wundi bobo mi wallinaymo tum bobo mi wallinaymo tum ko wulli mini nene joganela mo ha mi yera nena jetti bobo ngari jooɗi e ndeya jullere kanko mo jooɗi e ndeya kanko e payko manko mi fijira téléphone jako naati mo tiggi tiggare ɓaleere jamo saawi ɗon bidonji ɗiɗi 2 litre de ɓenda ko essence won ɗon ko gaz pétrole kombo holli on ɗin ɗon biniji ko jogiti hay on hiiɗi o guite mon ɗe on o yirno guite mon ɗe mi hirali guite ane par ce que ko naatata mi aalimo no o naati kono ɓay o naati o jooɗike ɗon bobo wulli ha nena numannike mo yarni mo wallinoyimo nenan ini no yaade looɗo nenan naati ka douche min kay mi ƴetti conco e bobo mi huppa ka terrasse kanko e payko manko ɓe jooɗi ko salo pay kon kono suude téléphone makko ɓay mi yeɗɗitike mini pay immo loota sumɗum sela téléphone ƴetti si on ndiyan e sarbe tum mi jonni o mini yo mowlu jaka o jomo naati de e ɗin bidonji ko ɗin o hippi ka nder suudu kanko to pay kon kumɓe ɗon o hippi ɗum ka suudu fuu o naati o ɗetti o bobo o yalti o tawilan ko terrasse o yirnoma bobon wallahi mi anda o ko honno o yalti ko baadi ko darti ko ɓaawa mi andi ɗo o darike ɓaawa kono mi anda no o yalti on yiralimo bobon on yiralimo bidonji ko bomon o paykumo wonno ko lodde sundu holli wondema mo joccino bidonji ɗin bidonji ɓayo hibbi on gaz on ɗuma paykuma o yalti paykuma goni nene faabe gaz tay paykum kum no soñji ala wawde fofude moƴƴa lanka yaasi min noon tay luuɓa Allah mi waɗiniri do mi dogi ko ɓuri tay gaz mo mi wonno defirde no seeri tay hay mi huɓɓinal defugo min ye gaz o no seeri a fenay ɗum poto makko naati mi nene mi naati e ndaaro essence mi naati mi tay paykum kum no waɗa ɗo ni mo soñji ko fofugo o sappi woni lan nene ko jullere kay fotayre mi naɓi junga on tawno lokkisere mi lumni mini faaja on to o jooɗinoɗo ɗo oyni nene hari ɓenno ka danki mi tawi sundu wono taka mi ñori rido mi tawi nder ɗon ko wata fofde to mi ñori rido on to mi tawi komi buumuno bobon ko tudda on ko ɗuman fof no ɗum hiitali bobo mini faaja on to wonnoɗo ɗo paytuma on janu wonko ko yaseni nene ɓen ɓe yaltino minni o yehi minni awa o naɓorilan bobo pay ko an ko piiti ko suudu to mi acci ɗum to mi tetti faabo min jogi mi yalti o yaasi kono mi yiitaali ɗum noon ko wonde sa waɗi holluɗon koye mardi koye lendi bimbi kono haa jooni sundum naatutaako ɗum ko hekkiyanki waɗi ɗin bidonji noon
ko goy gayannaɗo sunduno ɗum anni tawi ko miñiranwano ɗo yehi yonnagol ko leydanko o sordi toon sipaji ɗiɗi janti ɓe yaltini ɗo ɓe hollilam ɓenni haray ko ɗum ɗo naati ɗum min yanda parce que bo arata ɗo ko parelam bien ɓen yande noon tawi lanka suuɗo on accana ela hakke mi falte landagol o lande gono to wona sonjugol o wona mettinangol on wona yawagol on ko fi en humpito tun haray muraduji ɗin kon no yaari anden pigi ɗin kono ɗettisirte ko adi ko naane humpodirno mbiɗa andi on onon tinene jonge baba bobon so hewtuno ka sariya holluɗo lan o wawal hewtugol ka sariya ka i kono ɓeeɗa yehi ɓe yowno min kadi noon ɓe jan on noon mi yowno ko yaatoa ɓe arananno ɗo mi yehi homɓe ibrahima wonɓe yownoɗen to koya non mi faala tun humpodirde on wawno humpodirde tedda paɗe eyi min humpodiri e maɓɓe min yowno toon ɓe landilan no feƴƴiri ɓe windi numéroji min arti ɓe immini woɓɓe goo ɓen ari ɓe naati ko suudu ɓe ndaari ɓe min yaltini sipaji ɗin ɓe ndaari fo ɓe landitilan kadi piji ɓe ndaari ga fo ɓen ɗon no watti tenue militaire ɓe watti teniji ko holi ko police et ma gendarme ɓe ɓe watti tenue par ce que nane on humpodiri on hollilan haari on humpodirali e maɓɓe non ɓen ɗon ɓen ñiidi ɓen ɗon min humpodirmo d' accord bien haray ko landal aranal ngal noon ɓayno on humpodiri e maɓɓe ko non woni koɓe holli on koɓe holli men toon ɓe ñi men hiɓe mum ɓe ɗaɓɓita e menen kadi meɗen koyo men ndaaruga kala komin humpodiri ɓe andinayi men ɓe lansi ɓe wadde golle maɓɓe ɗen seede o humpodirno e maɓɓe on wonno ko jonni ɗon ɓe photo bobo on min jonni ɓe photo bobo min jonni ɓe photo am fo min jonniɓe ok on jiyo ko ɓaddi on ka moɗon ɗon on holli jiyum kun ko 20 ans mari n'est ce pas o en tout cas o timminali ko wurali duuɓi nogay ka o timminali o sikkay so o hewtali hay 20 ans on mom hiiɗon ka fondo am min on onon on andamo mi andamo hiɗon tangini noon on jewmo on anda ɗo wonno ka quartier ɗon mo on anda o ari on oddiri on maîtresse o ɓaɗiki on hiɗon tangini wona goɗɗo imminimo e mon min komi tangini komi ɓuri fellutude ko anduɗo lan nelimo e am par ce que so an tawina tindinaɗo o wata aridde ni tun e an o innalan kaarijo anduɗo lan bien yafa ɗon kadi mi lando on nde hiɗo mari ɗon ko noon tum wodi mon jombi komin tun modi an jombi on heɓani ɓe ɓiɓɓe jelo mi ɓoɗo bobo woni jo waaw donc ne wi ko jombindirɗon na e batta ko jombindirɗon kon hari woɓɓe wonano mon e dewgal mon ngal mi andi kaali hay feno sayɗo onon e goto on haɓa on goto o wadda ko boni hay goto kambana on goto on wadda ko boni tawa taw ɗon hino marani noon toke ɓernde walla mi andi kaali on mo mi haɓidi fewdo ɗo ni mi andita bien yafe de modi mon kadi miijaki jombugol ara ɗum ɗon kadi arali ko ronki laatade mi nanirali ɓe mi hiirali ɓe très bien ça va être compliqué alors muradi ɗin ko wattangol hakkil haray noon hiɗen tangini tun hatta ko pellet min mariam en fait mi wawata indugol exactement ko no woniri kono haray ko wattangol hakkil imminɗo kañum o debbo kañum ɗettuɗo bo mon en tuuma ko woɗɗuɗo on tini no gasa ko aray ko ɓaɗodirɗo e moɗon anduɗo on andi golle mon ɗen andi jikkuji mon ɗin wawata imminde oɗo jiwoyo arkoɗo on han naata ka chambre moɗon ƴetta bobo yalta ko tortoɗen Allah ko Allah humpitire no moƴƴiri haray noon fayentin e batte ɗum ko feƴƴi ɗon fof ko honɗum e kongude modi mo woni ko holli e mum mode am ɓay ɗin piiji ɗon fof ko feƴƴi ɓay kamɓe hari ɓe voyage komi heɓi bobon hari ɓe baki ɓe fokkiti voyage min yande ɓe yitti ɓe yehi bimbi ñande mum ɓe anda fo sina komi sifaniɓe ɓay ɓe ari ɗo ɓay ñande bobon ƴetta hari ɓe arti denna bo on ko tawani maɓɓe waɗi kono ko vendredi ɓe yi foore ɓe arti kadi jonno e ɓaye lendi on ɓe dawno yaltude ɓeni ɓe yaade ka saare weltitano mawɓe amen ɓe ɓay ko ton mawɓe woni ɗi ɓatte denna boo bimbi ko toon mi noddi ɓe min woni yaali boobam
ɓe anda fimo sina ko mi sifaniɓe o ay jiwon ko arata ɗo ko ɓe jooɗaaki. De toute façon andi ko wosi seede ala hakkil no ñaawa si tawi woni goɗɗo yehi ka moɗon o ɓaɗiki on ka suudu moɗon o halfinike e moɗon o ari o landi on vise chaque jour o woni o noddiri on ko wonɗon e noddirede konga kawtal tonɗe ko wattangol hakkille tawta hara bonɗon no wondi e moɗon tonɗe ma bonɗon no ɓaɗi on ma bonɗon no wawa wonde e ka ɓe guura ton kono hara a wata toɗɗale mo par ce que won tigui yaltita ganda si ɗon faltade hiɗon andi misi mi ɗetti misal yanko mi jooɗi ɗo piiji buy mi haalama ka Facebook himɓe ɓen ƴawri jippori ha darama tawama ko wonɗo ka kawtal lammo mi ɓaɗodi mi suudu andun e suudu wontugu ndun ko cour goto woni hakkude amen tawata ko on ɗo woni ɗettude haalaji ɗin fof ka ɓe guure amen natta jonna ɓe ka Facebook mi lasi ɗon faltade ko bonɗo wondaɗo ko ako bonɗo tawata hara hiɗo wondi e on ɗon on anda hiɗo wondi e on ɗon ko wattangol hakkil mouradu moƴƴuru joni aray faynti mi naɓana yon ɗon numéro ɓe ka o projet national on mi nodda ɓe joni mi humpodira e maɓɓe mi hollaɓe onon e modi moɗon yon seno to wawo yidude e maɓɓe tindon explica noon ɓe kono probléme o yaari ɓayno wona woni ɗo ko ma laamu ngu ɓurta wallitade en fi no wawe yitirde kañum o bobo ɗettaɗo nani wala humpitire no ɓuuri e moƴƴude haray kadi ko wattangol hakkille wonda e pay koy hara on wawari kadi acceptude ɓe on anda ka suudu moɗo waɗetake on faltiri komi holli on kon bien haray ko ɓurtugo wattangol hakkille haray no woniri o mi noddita e on joni e mi jonna on numéro directeur national o projet mo wawa e tindude e maɓɓe yawon ton wawa wadde plainte ton daren no jumi ɓe jonninira juuɗe daren sen hiita e bobo nani haray hay goto o humpitaki on hutitaki e fendu mouradu goto o hutitaki wallahi mi ɓalta mom si ɗon hutini goɗɗo wowlaniɓe few holaji goɗɗo wowlani toujours on tigi no ndaaruɓe ɓay buyno arde nalan ndaariɓe wonduɗa ɓen miijitiɓe yewtayno ɗa ɓen inni awa hiɗon andi ɗo madame foye mum o leer ɗo ko gonga hiɗo mari sokola ko gonga on reconnaît sami eɗen gandi komin sonnaɓe si mo ɗetti bobo wujjama no wondi e probléme mouradu moƴƴuru e mais de toute façon ko woni si meɗen landanade on piiji ɗin on tini aray ko fi ɓurtugol humpitagol mouraduji ɗin si tawi joni woni hiɗo wondi e goɗɗo tawata on ɗon o waɗi ittu accu ɗo gandi enen sonnaɓe hiɗe mari masiboji ino wawi wonde joni aɗa ɗon e sonnaji o waddi goɗɗum ton ko walanakimo o kamba o inna inchallahu o ɗetta e o bommon kono kanko tigui o wata ettude bobon ma no wawi wonde tigui yaafo ɗon si teddi minna ko no wondiri men c'est des choses qui peuvent arriver d' accord no wawi wonde ara goɗɗo no monani on ka dewgal mon o rewra e bobo mon on fi waɗugol on du mal d' accord ma no wawi wonde ara ko goɗɗo falanoɗo e modi mon jombumo araali ko laati o duumo waɗugol ɗon ko mal hango ɗetta bommon on sonnaɓe no gayna ɗin ɗon piiji ara ko mouradu moƴƴuru no wawi ka no wonde hara onon tigui hiɗo wondi e on tigui ka nder ɓe guure mon ton hara hiɗo wannomo du mal ma kanko emo monani on gurnanda wonnon e wurude dan o lerɗo ɗon e modi mon wona mone ɗum ɗon kadi no wawi wonde ɗo min lan tangini yanta ko pellet hara yo bonɗo ɗo ko ɓaɗi ɗon o woɗɗaki on hara yimo humpiti fimoɗon ko ɗum waɗi so immini goɗɗo e aran bobon sira ɗum ɓen yaali bobo marɗo jiwo marɗo 20 ans aro o ɗetta bobo wujja bobo na amo c'est compliqué joni yomin accito haray min nawana on numéro on joni humpitoɗo e maɓɓe yaw yiido e maɓɓe nani on jarama allez ma chérie allo allo non nanene bobo anji on ɗawi téléphone on nala ton alhamdulillah haray on jiwa ɗon e on jiwo innare ɗon wujji bobon onon on himo ha hande non min mi yaalimo parce que je suis pas fréquente ici onon kon kawtal ne non ko tanti an tigiri mais je ne viens pas souvent à la maison donc on noon jiwoɓe inni ɗon ɓayi ɗum ɗo waɗi kawtal ngal reconnaissi jiwon ko ɗon hoɗi non goto andiramo ka quartier ɗo d' accord ɓere yiwɓe mo ɓen ɓe anditalimo ka nder quartier ɗo ɓe wonaɓe moɓe wowi yiwde
akartielo haray tantima anene bobon ben don escort e ko be maîtresse be ñoway be ko ñoway be mari duma ka ba cour mabbe do conteneur ka be ñowata be ya piiji be ñowora d'accord bien il y a pas de souci haray joni ko ɓurtugo wattangol hakkil e kala arɗo ɓadi on justement hay son amali dargol tewre nden dara par ce que le plus souvent waɗayɓe ɗen ɗin ɗo piiji are ko himɓe wondaɓe ka nder galleji ton ma ɓadiɓe ɓe ma en tout cas une relation tawata no woni mone ko ɓe woni heɓude kon ma gurdam maɓɓe ɗan ka dewgal maɓɓe ma quelque chose wara ko ɓaɗiɗo ɓe anduɗo ɓe no wawi wonde ka kawtal no wawi wonde ka nder ɓeygure modi maɓɓe hino wawi wonde ka ɓeygure kanko debbon hino wawi wonde kadi haray immoɓe makko ɓen tigui ñoway ɓen no ñowirta noon hino wawi dow wonde ara ko aaden yo ɓaɗiɗo mo wujji o bobo ɗo goɗɗo mo andama wata waddema jumal hay si tawi woni oɗo debbo waɗimo jumal no gasa haray no wodi mo hondir ka nder ɓeygure ha ngo heeɓi chance waɗugol mo jumal haray ko wattangol hakkil par ce que jiwon no ardiri ɗo ko déjà taw c'est quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de voir et en plus ko ñamde ɓe jibini nden o ari ɗo wimbine ñamden o ari ɗo présenti o ini maîtresse o jibini donc ça c'est très suspect quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas se permettre de venir chez toi et te dire ah tanti o yaka on jibini alors que tu n'as jamais eu à interagir avec la personne donc c'est forcément qu'il y a quelqu'un derrière anduɗo ɓe tindini on ɗo yaro ɗo sina ɗum goɗɗo mo anda watargol kama la personne te dit et tanti jaka on jibini alors que tu n'as jamais eu affaire avec la personne kono woniri joni miɗo labande o numéro ɓe ka o projet d'accord haray yawon tindoñe maɓɓe ndaren no portiren plainte on ndaren si Allah walla en julɓe Allah hewtuɓe ɓen toon fo waɗi émission ji Allah hokkuɓe baraji mum kono haray kadi ko watti e mum ko wattangol hakkil hande hoolari ala kono ɓurɗoma ɓadade anduɗoma ka suudu no wawi bona golle ma ɓuuri wonɗo ka yaasi donc haray ɗen tangini hanta ko pellet waɗɗo nuɗo mouradu wona ko woɗɗiti haray non seulement gila lendi hande ko joɗɗen ɗo e mercredi on ɗettoro on bobo woni saabu bobo muynali balɗe tati haray si tawi woni hihi hakke no nder ton Allah walla subhanahu wa taala wawa jontugollen bobo no moƴƴiri par ce que fi honɗum ko mummunti o waɗi bobo mo heɓaɗo mo wawata haala mo andata weelama ko wullugol tun o ɗetti on bobo dogini on bobo takko yumma makko pottini ka yumma makko yo Allah humpitire no moƴƴiri toroɗen Allah yo Allah humpitire no moƴƴiri donc aray joni en jondira woni juuɗe wota soɓu wota on haaɓu je vous envoie le numéro vous partez voir le projet national anden comment porter la plainte et de l'autre côté kamɓe ɓe wawi wadde tewre joni no ɓe photo bobo on hande frontiére guiɗi ko woniri wo no gasa Allah humpita en o bobo ɓay tum bobo woni ko tira photo ndaren se hita e o bobo kala bobo hande fottaɗo min simi fottiɗo joni e bobo ka hoɗe lawol nene bobo ɓeyɗo mi ɗetta mi daara e ɓeyɗo kala momi fotti ka lawol mi dara sayna bobo ni inchallah jaɓi haray ɗum fo duwa wadde ittanema Conakry yankamen nga hansere kore kankan fo hiɗen du'a wattangol hakkil ndare ɗum gasa Allah humpita en bobo inchallah muyinani ko wattangol kadi noon hakkil de plus très bien merci beaucoup nani on jarama musidɓe on accanaylan hakke ɗon andi à chaque fois s'il y a problème on dit que c'est l'état oui d'un côté on peut comprendre parce que hande mo bonni sina ama ko saria ko hasi kon c'est pleinement kon c'est quelque chose qui prend pas du temps finalement on arta waɗa kadi bêtise mo watti on mais d'un côté aussi hiɗe woni responsable piiji goɗon ton ko woni heɓude en kon ɗon andi des fois il faut savoir agir si min il faut savoir agir c'est naati Conakry ka capital tigi a capital men Conakry wallahi sina ka toilette publique yawɗa sa yeehi ka ɓeɓe Conakry tigi les vrais mamans de Conakry les mamans chouchous de Conakry là wallahi si a yeehi ka maɓɓe a luɓike ɓe satalde ɓenna ɓe luɓatama satalde wurgo wala ka maɓɓe ɓay ko si tawi wona ɗetti satalde eka goɗɗo heɓa idée wujjugol bobo ma wujjugol goɗɗum ka maɓɓe mais par contre chez nous kala harɗo ka men ko saɗi ko tooli
si tawi tu woni on tigi ari ka meɗen jalani en waɗani en o fijira ɓiɓɓe men mais faut ka suudu. Voilà un peu les conséquences d'être aussi un peu, d'être, même si c'est un peu gentil. Appelez votre raison, être trop gentil. Vous voyez un peu les choses, non? Je ne sais pas si vous voyez les choses. On donne holly, commençant par moi, Mariam. À partir d'aujourd'hui, mi mara droit vers nous golgot ka soudouan. Un inconnu chez moi, c'est fini. Oui, oui. Donc le bureau est là-bas. Si vous avez besoin de l'ONG assistance humanitaire d'urgence, nous sommes disponibles de 8h à 18h pour traiter tous les dossiers que nous recevons au bureau. À part le bureau, si vous venez à la maison, très malheureusement, je ne peux plus jamais vous recevoir chez moi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas prudent. Moi, en toute sincérité, moi-même, j'ai été victime de ça à 1000 reprises. Parce que mon mari peut trouver quelqu'un chez moi ici, les gars, mon mari prend l'intéressé, envoie l'intéressé à la maison, il n'a pas le. Est-ce que vous comprenez? Donc, vraiment, actuellement, comment il faut watane hakil. Notamment, moi, Mariam, je dois prendre beaucoup de mesures pour sécuriser ma famille. Parce que je ne vous mens pas. Hein. Moi, je ne vous mens pas. Je dis bien, toutes les informations qui sont sorties de ma maison là, c'est une voisine qui a pris toutes ces informations, qui a validé, qui a divulgué ces informations pour les gens qui sont en train de nous attaquer sur les réseaux sociaux. Si vous voyez que jusqu'à présent, je n'ai pas dénoncé le nom de la personne, c'est parce que tout simplement, là où je suis en train de vous expliquer, le dossier est arrivé chez dans le bureau du quartier. C'est pourquoi jusqu'à présent, je ne vous ai pas encore donné le nom de la personne qui est derrière cette affaire. Wow, gagnolella, kalakadi sayi goddo, jori kema, wadi ma piju goto, andu imo humoni de wondo ka suduma ma e kauta. Hidongandi nyane goro, vous avez entendu les gens dire, why si mi do jido, kaka ma top ena na tabundo. Why si be yobi goddo ka kauta langal hala na be ko no fewndi ka suduma. Goddo jokkama han jokkama humondira wonɗo ka kawtal ma fi yontigi wawu bonnude inde ma ukkama pigidi Allah hida yallaki. Vous comprenez? J'ai toutes ces informations en main, mais je me suis tue, je donne le temps au temps en fait. Kono wosida e fi Allah no e fi ma jungo laɓugo metta hettude ɗo ni yay mo wari ɓe ni laɓani ɓe de min Mariam mi andi ɓay halaka yehi hanka quartier kono no ɓe jiɓi andude ko wonnum fankini Mariam Touré ha joni o wawali arde o nahi ko Allah holla julɓe Allah ɓe fof ko ɗo kaari woni wadde ɗin ɗon piiji andi o siɗa jomba hiɗa mari kadi teddugal piiji gono ton a watta ɓe dasi ɗon faltade kono ko wattangol hakkil ko billahi wallahi on waɗɗo ɗum ɗon min Mariam hay mo wari no laminatano ko kanko waɗi ɗum ɗo par ce que ko sai ko gaño won ndaɗo ko en fait a andata on tigi a andata matin midi et soir l'intéressé fait semblant d'aimer ton travail, vous êtes ensemble alors que tel n'est pas le cas. Donc c'est pour vous dire que actuellement c'est d'être très prudent. C'est d'être très prudent. Sécuriser parce que si vous voyez que j'ai posé la question à la maman, chez nous à la radio, quand on reçoit un thème, vraiment, je ne vous mens pas, il faut poser pas mal de questions pour avoir la version réelle des faits. Si vous vous rappelez, il fut un temps, il y a un enfant qui a été aussi volé à Kiroti. Ça n'a pas été facile, mais alhamdoulilah, finalement, Bobo Yitama. Handene Bobo no wonje modi makko. Kombo wonno sabudun don, ko debbo wonno do goldugol ton. Il faut y donner une histoire. Faisons très attention. Kono non annene Bobo, min ko mi watama e hollugol, ko ya labbin berne ma nden burta labbingol berne ma de. Labbina berne ma de woni ko few. Parce que pigi ndi c'est-à-dire wo sida e fi Allah no fi ma sida laabi wallahi billahi goddo ko mi jani ma ko boni wo on tigi wo pete
parce que anko wawuda a watta goddo ko boni goddo wattama ko boni dum wona gonga anno gida wawi wonde annene bobo nga watta goddo ko boni kono goddo wattama ko boni dum wona gonga sina dum je comprends très mal goddo yo iwde ka mun ara kodo ma an à partir du moment là où jiwo ni ma maîtresse cela veut dire que on debbo ko imminado parce que cette dame ne te connaît pas. Cette jeune fille ne te connaît pas. Ce que les gens n'ont pas compris, il ne faut pas tout reposer sur l'État. Andy, il faut comprendre une chose. L'État ne peut pas tout gérer à la fois. Il faut l'implication de tout le monde. Civisme ko fifo. Woni nene bobon, woni kawtangal, woni julbe Allah be, woni kala, woni hay wada be benjumal. Parce que Ojo est trop pauvre. Soit elle vient déclarer que c'est elle-même qui a volé l'enfant. Elle a été envoyée par quelqu'un. Ou bien, Allah ittaka bawgalbu holla e source o bobo. Parce que kodin pigiti. Si nene bobo no laabi, nene bobo no andi ande wala ali goddo ko boni. Nene bobo no andi himodi. Ko yangi mako ki bobo mako tutto ko ngawur ko be etti be joginimo. Ko wallahi billahi Allah la subhanahu wa ta'ala ittay ka bawgal makko humpita en ko wadda fi o bobo parce que ko mummunti Allah woni ko be mimi. O bobo wada goddo goddum, o bobo piya goddo, o bobo yenna goddo. Si nene bobo no wadi goddo goddum be wawata ettude bobo me itta mo ka endi nene makko be nabira ni bobo ko sonnajo petto wata wadi dido piji ayle ko sonnajo wadi dido piji hay si taw woni ko gorko immini o bobo debbo do kono ko sonnajo wadi nudo ni ndumurajo sonnajo kioti kadi ko sonnajo do kadi ko sonnajo enen be sonnabe yu Allah dandu e masibo men yu Allah dandu e masibo men yo musibbe e lewru sumaye wulli non nene bobo o yimenen do musibbe o bobo men addana ka suudu do men detti kunjium bay sadi an jonni men o bobo e kunjium men ari men werni kunjium ka men do mi habbiti kunjium o moyinayo o bobo makko bay nene makko no wuri selli wallahi billahi a part valise ko mi sondi kon bobo ndo e nyamete bobo nene bobo ngala ko nyaminira bobo nene bobo ko do acci be meden uditi hunduko retti bobo ngona ngilawla min yawri min jippori ya joni mi ronko yiccude bobo est ce que hino faltade mi ronko yiccude bobo ha joni mi ganda si o bobo no wuri si o wari o bobo si on to nabi o bobo menen mi ganda ko min gandi kon tumo de ti bobo ngo yaltidi bobo haray pigidin ko wondugol sonnaɓe no wondi e masibobi sonnaɓe no wondi e kawaseji sonnaɓe mo hulali haray hulare ko hulpini je ne vous mens pas hein je ne vous mens pas hein enen debbo ko wawde masibo kon gorko wata ɗi masiboji ko debbo yiyata no jooɗo ka salon mum miigi to ina iye eppa kayiɗo mari dewgal moƴƴugal si Allah jaɓi simi sendali o e modi makko mi itta e o e honno mi itta e o e welo welo simi bonaki e ɓiɓɓe o ɓen mi waɗa e goɗɗo ko sonnajo tan etta sooda hibba e sinamo ko sonnajo tan etta sooda ma ñammina poson ɓiɗɗo sina makko ko sonnajo tu wawi ɗin ɗon piiji ko enen sonna ɓen kadi yirete yawgol jetta hay moodi jaja mum ma yawgol waɗa masibo jaja mum min nasi ɗon faltade enen sonna ɓen ko wattango hillame. Moi donc je vous préviens maintenant où je finis cette émission. Un inconnu chez moi au bureau, à la maison où se trouve ma famille, malheureusement, il n'y a plus de place chez moi. Je ne vous mens pas. J'avais déjà pris cette décision depuis. Mais aujourd'hui encore, je reviens pour vous dire, les heures de visite au bureau, c'est de 8h à 18h. Vous venez là, on pourra vous aider. Au cas échéant, on laisse le matin. À la maison, dormir chez moi, non, c'est pas possible. Minevi ala ngolondo ko si goddo yiwi ka mun ari ma ko dikema anda ko honno si forda anye modi ma bibbe ma be hobe ko si foma ma o heba masibo go wadama mi anda don faltade. Il faut bien analyser ce qu'on fait maintenant, c'est très important. Il y a certaines personnes quand me wattano ko boni
kono be immina non goddo yo wada ma ko boni. Oui oui. Ah oui. Hidongandi. Moi je vous dis sur Facebook là. C'est ko fi yaltu ko wala émission yenna. Hakkude ñi Allah mo be men no way wada goldum non kay Facebook yenna. Je vous ai longtemps dit ça. Mais je dis à partir du moment là où be inni menen huwonire kawtal Mariam Touré ngal min no he min yama min Mariam Touré mari ko haalalam pigi ɗin fo hiɗo mari ko hollolla kono sa inni mi wonda e kawtal ngal haraya haali fenade e batte ɗum ɗo musidɓe ko hiɗaɗa wo dai goɗɗo ko anyuma to ma ko wonata mone e golle made min nasi ɗon faltade yaari noon huwiri noon ɓay so on andi ko honno mi andiri on debbo wonno ɗettude information jiyam min e modiyan e ɓe ngure esiraɓe hande fof naɓa jonna ɓe ka Facebook fi ɓe yennuna yenna modiyan aybina famiyan on taway muñal ko ñale rimata on taway muñal ko ñale rimata wallahi billahi ñande nden min anduno hin ko on debbo woni hoore ndo muradu nden ñande ko téléphone ami composé numéro on tawi no windi numéro makko musidɓe je ne vous mens pas. Et pourtant o wonda wadde ɗum ɗo musidɓe bimbi kala weeti bimbi si on laari goɗɗo inni vraiment lan apprécie golle kun jiwu somin fotti ko wawa caw teddugal gilla mi jomba mi naati pulpine alhamdoulillahi rabbil alamina miɗo weltani Allah ko tawata vraiment hay si tawi woni arimo mi haɓidi no woodi kono ha hande min e on ɗon debbo ha hande mi jambitale mo ko jaaja tummi noddirtamo gila mi jomba mi naati hari ɗo mi jombere mi naata pulpine ko jaaja mi noddirtamo mi jomba mi ari ka kawtal mi noddiri mo jaaja ha hande mi jambitale mo alhamdoulillahi rabbil alamin komo teddinda mo considéruɗa ko wawata bonnugol golle maɗe je vous dis gila mi jomba mi naati pulpine ha hande mi innali on ɗon kaari komi wawi mo noddirgo ko jaaja ha hande mi jambitali mo tawata hande ko on ɗo wata wadde ɗum ɗon piiji donc wattangol hakkil wattanen hakkil musidɓe en fo men partage en o vidéo ɗo ndaren se yiita e kumbobo wujjako yo Allah humpitire no moƴƴiri musidɓe enen kadi ɓe sonnaɓe kori andite ñande gore wani yaramo be men rotike en anda ko onde say nde mayde arata kodi seede ñe bonki mi torike mi jeegi on seede ñe bonki wallahi billahi sen daari masiboji wonni wadde ɗi fof ka leydi ɓen hande sonnaɓe no yeeso hino ɓaawo ɓe tumbo mi sikku min mi yolliyo komi aybina kon mi yenna mawdi a yenna israɓe a yenna ko sonna joni sabu ko goɗa kaga fenade bobo wujja ɗon kiroti ko debbo woni sabu on bobo wujja ha bobo yiita o masibo wongo wadde ko yaɗo bobo wujja ɗo mo heɓali jonte ɗiɗi ko debbo woni sabu ko yehi wujjoyi o bobo ka enen ɓe sonnaɓe en ñammina ɓiɓe sina men ɓen poson en wibba e sinira e meɗen ɓen sooda ko rewɓe ɓen kadi bonata dewle yimɓe ɓen hande kala debbo mo hiwɗa no bonni dewgal makko ngal no ñakki ko debbo woni ko bonni dewgal ngal e fewi murtingol modiɓɓe yimɓe ɓen hey kono yo sonnaɓe mi toriki on mi jeeji on no julɗo jeejirte teddine hoore mum enen sonnaɓen teddinen hoore men min lelnata ko mi yalantamo woti hando minna je veux te dire quelque chose minni hande wallahi billahi yimɓe buy ara e ma an wona fiɓe hiɗuma dey ko ɓe aranta e ma ko ɓayi ɓe faala bonana gollam min Mariam ɓayi ɓe añi ɓe nguma min hiɓe woni mone e gurda ganda hiɓe woni mone ko woni golde ko hiɓe woni jiggol ngol mi marani ngol moodi an hiɓe wawi rewrude boodi a fi bonnugol dewgal amen ngal tous les jours je dis ça mo mari minne kadi woɓɓe no wawi wonde mone an golle ko heɓuɗa kon hande golle ko wonɗa golde ko ɓen ha mori o ko paykun ni kono o woni responsable mo gollude si Allah jaɓi min rewra e ɓeygu makko hammin bonnana o gorko hino wawi wonde sabu ɗum hino wawi kadi wonde sabu wallahi billahi je ne vous mens pas ɓe ara ɓe ɓarana golle amen ɗen fiye ɓe ɓaɗo men ɓe ɓaɗo men ɓe waɗa men ko boni kono wo siɗa e fi Allah no fiima
kala ɓiɗɗo debbo heɓaɗo ka leydi ɗo yo laɓɓum tum ɓernde mum nde kala ɓiɗɗo mo hiwɗa ka laawol yurmina waɗa ɓiɓɓe maɓe kala ko hewti ɓiɓɓe maɓe Allah hiway ɓiɓɓe maɓe Allah hiway ɓiɓɓe maɓe yan ko Allah wata renugo ko Allah wata dandugo ko ɗum waɗi siɗa laɓɓini hoorema Allah laɓɓinte complètement Allah hiway ɓeygure ma nde fof Allah hiway ɓeygure ma nde wallahi billahi junubu man pa ko wattangol hakkil kono enen sonnaɓen en renaki enen sonnaɓen en bonnay enen sonnaɓen ɓernde men nde laaɓa sonnaɓen ko ɓuri en men kon ɓernde nden nde laaɓa min numa ko sonnaje pettu wata hiwgol hande debbo jombaɗo inna he a wananugoy o gorejo an ɗo heeɓi dewgal mi heɓali dewgal wallahi mi bonnay ngal dewgal makko ɓe yaha ɓe jaato moodi gorejo maɓɓe o fiyo dewgal ngal bonni je sais pas si vous comprenez. Allô? Ça va rien? Ah. Désolé. Kofi come explica ma con voi con na? Ah wow. Ah wow. Okay. Wana on no? Ah wow. Je grand liste bigay no je note je la émission no 1 minute la live ni na. Je te reviens un instant moi-même. Donc musibe haray ko andinti ngollon on fo mo do worbe siwude assistance humanitaire d'urgence. D'accord. Haray ko andinti ngollon en fo ide waawi jonindirde juude fi yitugol kumbobo. Kono enen sonnaɓe ko en sansu jikkuji men ndi. Ha? Min numa hande ay ka labutani si bobo wujjete ko sonnaje wonta sabu yo bobo wujje. Si bobo ɓe sandirde ka labutaniji men ko sonnaje wonta sabu yo bobo ɓe sandirde ka labutaniji men. Est ce que yiɗon faltade? Enen sonnaɓe sansen jikkuji men ndi. Min numa ay ka salon de coiffure hande sa ye ka salonji. Ana bena iye gurrango debbo do sanjino. Ene ono mari modi ne si Allah jabi mi jokkay modi o mi bonnay ngal do dewgal. Be ara be jaato kawtal ma ngal be badoma. Be badoma be ara be nata ka suduma. Be letta ma jaati. Bonna dewgal ma ngal. Ma e bado bibbe mabe. Anani wo njaatigi nene ko jaatigi biddo ko giddo manas ko njaatigi nene ko giddo biddo ka ko rinte entanti ne biro ko njaatigi nene so njaatigi biddo on ko giddo nene njaatigi nene ko giddo biddo awa hande ko wattangol hakkil biyan kono njaatigi nene ko giddo biddo ka ko honno mi anda nyang donc kare ko wattangol hakkil musibe to himbe ben hindo yaltano jinda ronk sikko nandi himbe ko komobe goto wona komojo ka leydi do hay e goto kobida ko education gidin seedi ko needi gidin seedi wallahi billahi musibbe wono si anda landoto si anda fewida hani landagol nene ma e borama si nene ma no doftino bemma hino yurminno bemma hino teddinno bemma hino okkorayno bemma teddungal okkori bemma ko yalta ɓiɓɓe ɓen bollahi ɓe mapata kono koko hawri nene ma no wawi feƴƴingol law bemma feƴƴina law kono si nene ma no tawanno ma duwa ka bora maɗa an bobo nga mapotako ko pandi a mapotako few kono wosi a anda hiɗa hani landagol hiɗa andi pigi ɗin ɗi welaafi sa yi tuni goɗɗo ka hoore laawol a inni a bagorto on ɗon ni haray pigi ɗin ɗi welaafi min do lantangini han takko pellet enen ɓiɓɓe jombaɓen fof ka dewle men ɓay ko dewle sunnay falle toroɗen Allah yo Allah accude e mudiɓe meɓɓen han ɓoya juuta
yo Allah feppini ngi moti be men ben kala mi yani do en ko mi yanaki hore mu yo Allah okkormo ko hinno sala en fo mede onon be bibbe rewbe be hebali dewle tore Allah yo Allah okkoron dewga sabuna ka hore leydi ala buri welude buri dewga sunna e farilla kono hande hakkude men e hande en fo hiden andi Facebook en fo hiden andi leydi men ndi wulbinike ko wadi non hande haybe hiida mantora dewgal mangal ko wallahi billahi sibe yaali karba ko be miijo bonnugol dewgal mangal be yayi be detta dewgal mangal be bonnangal be immina hay worbe tigi e baana ande bon fi waddugol may modi ma be yaabe nyaatu modi ma fi bonnugol dewgal mangal enen sonnabe jomba be fo mi tori ko mi yeyi on ta hunde bonnu dewle men sigo munyagol munyude sigo doftagol doftade wona kulol wona angal ko hota min ko mi on do bengano darni ciudi jeli siko mamu bengano mari suudu siko pita bengano mari suudu siko kindiya bengano mari suudu kono ala ko ya hoda ga galle be ma acca ka bodi ma sunna falla ko woni do haray daga naaki ma ambi do debbo men nasno faltade dewgal ma ngal no ngal wayo no ngal way munyo ka dewgal ma munyoro da fi Allah woti annabijo wosi a munyiki ay tal ko ya beydo bayara ya jor munyangal munyaki men nasno faltade kala mi yarido ma bonnugol dewgal mangal ko wallahi billahi sada munyori fi Allah woti annabijo wata bonnugol dewgal hayo hebbiyata wela non go fi enen kadi be rewbe acce heben ko mawne andite en fosi Allah hokki en duubi e kellal e yaay hajju arte ga karteji men jottode ko buri e hulbinaade ko bende iye neni hajja kaari e neni hajja kaari no hulbini be habi be welda hawre mabbe den ko ondo fuddi ko payku yaagal hari hajja kaari no burtinno modi hajja kaari no satti no hulbini wattidiren hakkil kodi fijundaar ko feccata wota yeggutu andite musibbe mayde nenne ne arane wayno ta ko haye goto aye hande ade ngel selludo bimbi ara feccini haraw maayi defata ma warda accuno ko mucci waden ko moƴƴi hay goddo yenni en o aybini en o yenni mawbe men be wota yetto accen ka Allah sira fi Allah Allah no fiima Allah wallahi bondo kono wallahi kadi bonnetedo enen be ga hore leji do fo hay e goto men anda ko onde say mayata si tay no woni mi wi goddo mi fillano on kadi Allah ko buri welde ka leedi do hande buri nene baba biddo hay goddo yenni nene ma e bawra ma an wota yotto yonnu Allah wota yotto fe sina dum hubbingol téléphone ma ni daro yenna mawdo goddo kan wani ma yargol ndiyan kono éducation ginno seedi foti sibe inni biddo kaari sibe inni biddo kaari si ala ko wanna nene ma e bemma wota hokkor ben non ko boni yobi men don duwa wadu golle mojje fiyo taw nene ma ka berde bemma dum non biddo debbo haani yobagol musibbe wata goto e men wadu jikku wonugol yennowo wonugol aybinowo wonugol ittowo libala ko e goddo non jamais de la vie kala ko goddo aybinte wota bado dum si a moƴƴinta wota bonnu si a duubike wargol ko moƴƴi wallahi billahi musibbe goddo hay o immi fi maada o wawata parce que wara hida hiwa Allah no hiwma nene ma doman no maduwa bora ma kadi la même chose haray ko wattangol hakkil musibbe ko renagol enen non sonnaɓe ko renagol enen sonnaɓe jombaɓe fof mi toroto mi jonjarno julɗo jeegirte wota hunde pottingen ka dewle men yurminen hoore men yurminen ɓiɓɓe men ɓe muñjoɗen ka dewle men ɗoftoɗe muñoroɗen fi Allah woti annabijo se yetta tono muñamel ngal hande ko wallahi billahi janggo e hettatono muñamel ngal si modi men hiɗali en hiɗani en okkori en ko surdi en ɓiɓɓe men ɓe Allah woni en okkorɗe ɓen ka dewgal men ko wallahi si Allah waɗi barke maɓɓe ɓe ittana e mona giɗin karna ɗo fof accemi jonna on misal so ngari ka meɗen bulbine ɗo on daari yummiraɓe ɓe Allah hokkori jawdi hande on taway ko yummiranoɓe ko jombanoɓe ka dewle tawta modi maɓɓe hiɗaɓe tawta ɓe heɓali ɓuttuka dewgal kono hande ɓiɓɓe maɓɓe ala ko ala ka leedi sina yummirawo mo Allah mo daɓi makka laaɓi ɗiɗi laaɓi tati ko yummirawo marɗo oto e jelu marɗo cuuɗi jelu marɓe forage ji jelu yayi ɓe ñande ɓe leyɗe porto Amérique arta tawata hunde mankanaɓe hande ko barki watta ɗum si modima nafalima ka dewgal si modima okkoralima an debbon a muññike a muññorike fi Allah woti annabijo ko billahi wallahi Allah waɗa e barke ɓiɓɓe maɓe
si annene jolati ka dewgal ma fe wara modi ma letti ma fe o seliba fi debbo wota amo munyo hersinaki ko onnu yersini ko yawgo jatta modi goddo ka yaasi ko onnu yersini ko yawgol jatta modi goddo ka yaasi nanede modi bingu kaari hino murtide gorko ka yaasi no hersini kono sa anani inde modi ma no murtide debbo ka yaasi modi wata mum mette hay si mette hawri andita an Allah no hiduma ko korma dewgal hande non yene ine ngandi lagine ko nu sodabe mantorta ko min ngandi fi modi kaari e yeggitino nawnaji no wodi hande son tippi mamu o yi sonnabe nawnube har ko ben sonnabe burno labe gol ka mede mamu hande be nawnino wallahi be nawnino sonnabe burbe labede be mamu do mo yida wono nawni hande parce que be jabali reenugol hoore mabbe be fu be nawni hande konnu be nawnani bay be jokkay mo be yiwo konnu be nawnani bay golle mabbe o murtingol modi be himbe hande be nawni be kono sonnabe hedditi be hay dum don ala jangudo misal ko be waawi ko nawlugol mo debbo mo be yiwo kala debbo mardo dewgal fotungal be yaabe bonnangal don dewgal be yeggitino non kambe kadi hay dewgal hay ha hande goddo aray ni assalamu alaikum maaray be wi ka dewle mabbe be jotti ka mabbe hibe bonne dewle himbe be golle mabbe o yaltugol bi mi yotita kikide maabe yaabe wala balde tati balde nay be yarta ka mabbe est ce que hidon faltade sonnabe yurme hoore mo do yo murtinde worbe himbe be dabbe dewle ka mo musibbe tore Allah yo Allah okkoron dewga sunna e farilla ala ko buri e fotude yo biddo debbo jombede heba bi e makko be haray mo wondi e modi makko Allah no hiduma annababe no hiduma si amaide dofti modi ma ko aljanna natata kono yo Allah dandu debbo yo feƴƴi ndara wona ka dewgal makko woni si tawino woni ko an debbo sali jombede haray ya andu hida mari landal gaburu ko muradu moƴƴur rene hoore men musibbe o tay wonu woni goddo bonne gurdal ngon tigida wona ko haani hande non sonna ben ka saare mede mamu ndoy be mari on jikkudo ko watta ngol hakkilde mayde ndone de ara do min do ni la wadde o émission do joni mi anda ko onde sayi mi mayata mi anda sibido mari balde mi anda sim mara balde ko dum wadi kala biddo mo mi hika yaasi mi ettay mi andita parce que mi anda ko humbo sakkito ta bidde ambe sila hidi bibbe mabe an debbo a hida biddo kala mo hiuda ka yaasi wata wonu kadi mone hay goto min ande gorebe ambe fo modi mabbe fo no lede porte be bi jangidi ben presque do fo ko lede porte jomba hibe to wobbe mabbe finance activity jamen dido si minni mi wona e mone ben don mi ma e meccabe parce que de toute façon wona min joni be ko Allah wadi ko korbe dewgal wara gal don dewgal si mi darno min ga dewgal nga ga dobbi sonjamo mi nabi hande min nay no mi wonnata e o gorko do parce que min nay mi tawali mudi no mari jawdi kono alhamdulillah rabbil alamin ko men foko men pay ko taw ko seeda jango wani hara men jandi buri dum do pigi di foko sadi ko Allah okkata yo musibbe ko Allah okkata hide ngandi non bimbi siweti hay ko be nanda kon tuhida fosude ko kaari jombu ma ko woni modi engu kaari aye goddo do hara ko monani do mayni modi o do fodday o mo bonardo o ji o do fodday nga o gurnando few kono sa inni ayite ko Allah wadi ko ngama yacca ko Allah wadi ko mi toroto julbe Allah wombe lagi suivude ben fo kala hebudo fere ndari o émission do yo buccordo gokkutunni uccorero gokkutunni uccore gokkutunni kala sonnajo suivudo o émission do si tawi woni mo bonnuno yo few andite hande ka yaasi ayata gorko nawnudo inna o gorko no nawni onon be worbe jombay be akkita ka galleji mon mi toriki on mi jeeji on ko hasi ko masi bogidi no heba be ngumon ara hidon tawti ay golle mo o yawgol tawa fami go hara hidon jombi don joddini yaw murti don e ben ton ben do walo mone be ngumo si be wali be ngumo be rewa bibbe mon be si te fama lowrama ndara tawa hara ono worbe hido humpiti fimo biddo gorko reni wo ko reni no fandini biddo gorko a hiway hore ma an gorko a hiway be nguma a hiway bibbe mabe biddo gorko kay no duwa wattangol hakki andita si a jombi hida duwa wongol gorko mu exemplaire jo
hay si tawi woni a waɗay bonki ɓayare ko ma bona woɗɗoɗa ɓeygure ma nde few ya dagara paw waɗa bonki ma teddina sonnajo ma yurmina ɓiɓɓe ma ɓen okkoraɓe kadi avenir moƴƴo kono hande son worɓe ɓen buye mon no faayi haro ngala goɗɗum bere ko heɓa ton kon etton ɗum ɗon jonnon yimɓe ɓen ka yaasi accon ɓe ngumon e ɓiɓɓe mon ɓen nafa honɗum marɗon ñande nawnuɗo waali ɗon ko ɓeygu mon pettu wata ɓaragol ɗo ba ɓiɓɓe mon ɓen rewɓe ɓe wonɗon e tambitare ka yaasi accon sonnaɓe mon ɓen e ɓiɓɓe mon ɓe ɓen ɓe nafata on hay e hunde kono ɓe waɗanta on hunde ɓe waɗanta on sina jalugol ɗon aybida on sifo on ka yaasi ko ɓeygu mon pettu wata innude moodi hande moodi a nawni si a jokkiɗo debbo ka yaasi hakkude mon yi Allah yo Allah dandu on gorko si bunɗi ɗi kon ka yaasi wondata e ma on mo yaadanoɗa o restaurant jeeɗuma ko ɓeygu ma ko on ɗo wata tambitade ma kono noon weli on fof kaka yaasi ɓayɗo ni ɗon andi julɗere nem no gasi si manki an ko balɗe 14 ma balɗe 12 e nder ɗen balɗe 13 je heddiɗe ɗon hakkude mon yi Allah hande sa naari ɓeygureji ɗin worɓe ɓen ko ɓuuri e maɓɓe kon hay e goto jonnali ɓeygu mum coggu dépense fi jonci julde fi ɓiɓɓe ɓen gorko goto tefata ƴeewata kono noon on innata on jonnata ɓe ka yaasi kono mare manto ɗo hunde wotere musidɓe tanke hiɗa wawi wadde ko moƴƴi waɗa ko moƴƴi si aɗe timbuɗi ko heɓata ko ngo ɓuuri e fanɗude a yurmini debbo ka yaasi wona ɓeygu ma mo yiduɗa ni a acci ɓeygu ma e ɓiɓɓe ma ɓen ya andu jango ko billahi wallahi a heɓay kadi ɗum ɗon hakkengal wondigal wo ko balɗe 10 heddi ka balɗe 10 heddi ɗoni a konte e worɓe ɗettuɓe ɓen mbuuɗi jonni famille mum on inni moodi okkanelan ɗum ɗo jon ɓe madame yaw soda con cañe bobo e maɓe kono noon woɓɓe mon no toon no hooru ɗegoy kono mbuuɗi maɓɓe ɗi ɓe ɗetta ɓe naɓa ka yaasi namere ɓe ka yaasi inna ko kamɓe ko andi fimo haɗa ɓe anda fimon hande ɓe anda fimon jango ko waɗi ɗon haɗi ɓe anda ɓay Allah no hiɗi sonnajo jombaɗo ɓuuri debbo mo jobbaka surtout noon rewɓe ɓe jaɓali ɓen jombede par ce que rewɓe noon to woɓɓe no to ɓe jaɓali jombede ɓe jaɓali jombede woni ko fiw onon ɓe worɓe wonɓe lañi suivude hule hakke wondigal andite ɓe rewɓe ka yaasi ɓe hiɗa on hay e hande few ko wonɗo ɓe jogi ko mbuuɗi mon de si ñande nawnuɗo waali ɗon so bunɗi ɗi debbo falaka on sina ɓeygu mon si on nawni debbo falaka on sina ɓeygu mon hiɗon andile musidɓe hande AVC no yalti crise cardiaque no woodi ɓan a nawni a waalike fo a ñama aka accu hakkeɗo lañ émission a kaani hay goto tefata yaratama ko wattangol hakkille reene hoore mon onon ɓe worɓe jentiɓe lan suɓe ko gero bari bari donc musidɓe min mi fokkiti je prépare une mission aussi donc je veux vous laisser mi yaray ko andintingol julɓe Allah worɓe en e suivude ɓen fof peno sayiɗo haray mo wawi ko doy o watta mo faɗi kadi o waɗa doy wo noon muñal ko ñalle ribata min ɗo min Mariam komi mari komi holla sonnaɓe jombaɓe ɓen fof kala ɓiɗɗo debbo heɓuɗo dewgal sunna e farilla yo muñoro fi Allah woti annabijo wota sifano hay goɗɗo ko honno wondirɗa e modima sakko o inna moodi o nawlama an e modima ɓay hande a yimɓe ɓen hiima anye modima ka Facebook ko billahi wallahi ɓe wona e mone e modima ɓe wona e mone ɓenna hiɗa mari gurdan kamɓe ɓe mara ɓe yeggiti noon ko Allah hokkata kono enen sonnaɓe reno ɗen ɗo ya arde jokka moodi goɗɗo ɗaɓɓu dewgal an kadi waɗa modima ko modi on ɗo woni ɗon ɓay menen ɓe jombaɓe fof minen ɗo min ala men tawi modi amen no mari jawdi en ari men tawi modi amen hunde bara ko wakkilare amen e golleji amen waɗi sabu hande hamo be amen no way no wayni joni noon si goɗɗo yi ɗum ɗo inni modi ɗum ɗo a fodda e ɗum ɗo andi ko Allah wata yoɓude on no on tigui wattane hakkil ɗo ya jettude modi goɗɗo toro Allah yo Allah hokkore dewgal an kadi wakkiloɗa toon gurugurunoɗa heɓa ɓiɓɓe ma ɓen wonana sabu modi ma wona goɗɗum ma modi ma wonanama sabu an kadi wona goɗɗum ka ko ɗum woni ɓiɗɗo debbo wala waɗi barki mum hande figuinal presque haccino hande ko nelan oyo jippo biro inne oyo jippo ga ko no ɓuuri moƴƴude hande
ko ya hebu dewgal sunna e farilla mantroɗa dewgal magal ko heddi konko mere ko teddugal e julɓe Allah ɓen fof haray noon onon ɓe wonɓe wonɓe lange suivude wona o ma o yippirde ammara a zawro wattane hakke wota on bonno mbuuɗi mon ɗin ka yaasi heɓ hakke wondigal ɗette mbuuɗi ko heɓo ton kon holtinon ɓeyguli mon ɗin e ɓiɓɓe mon ɓen holtine ɓeyguli mon ɗin e ɓiɓɓe mon ɓen holtine ɓen ɗon si Allah okkorali on jawdi de plus Allah bonnata jawdi mon di kono ɗette ɗo million ji sonnon ɓe andu ɗon ɓen brésilien gaynon ɗetton okkoɓe coggu base Bamako jonnon ɓe ka yaasi hala on holtinali ɓeygu mon on holtinali ɓiɓɓe mon ɓen ko on ɗum e duwa heɓoton ga yaasi so ndetti mbuuɗi mon ndi on ɗetti ko 1 million on okki debbo ka yaasi on okkali ɓeygu mon e ɓiɓɓe mon ɓen ko honɗum e duwa heɓoton ka yaasi honɗum ko honɗum e duwa heɓoton ka yaasi maɗum yaw ñawno ɗon njatigi mon ɓen ka yaasi accon ɓeygu mon e ɓiɓɓe mon ɓen ko honɗum e duwa heɓoton ka yaasi ko fiyo ɓeynu kayi no waɗi honɗum fiyonno qui m'appelle au téléphone. Allô, oui? Ça va, chérie? Oui? Harikono? Na? Ok, je suis en émission là. Je suis à la maison. Donc, Moussipe, en toute sincérité, je suis le cœur à au million de partenaires. La welta ni julɓe Allah ɓen fof wona o kala heɓuɗo feere musidɓe suivi émission ji men ɗin ara yonti ɓuccorɗon gokku tunni anda mo wuuri seeɗa ma e pooma anda musidɓe kala ko hiwɗa Allah kala ko hiwɗa waɗi ko Allah woni ko muuyi haray komi toroto kadi julɓe Allah ɓen fof koyen jonnidir juuɗe ndaren se yita e o bobo yo Allah humpitiɗen o bobo no moƴƴiri enen kadi ɓurten renagol renen hoore men rewnen surtout bobo e men ɓe ko Allah go renata ko ronen kadi e wattana hakkille piiji men ɗi musidɓe on faltike haray musidɓe on comment ça va haray ko andinti ngollon haala lannata haray meɗen fokkiti ka fulasoji fi haray pointin o suuma e haray janngo e alkamisa hiɗen yeɓɓi rupture collective kadi ɗon andi en waɗi rupture ɗe balɗe ɗo ɗe e huntini miskinaɓe ka union musulman haray janngo kadi musidɓe ko teddugal e moɗon adanan bloc not tan o haray ko teddugal e moɗon hiɗen yeɓɓi kadi huntingol miskinaɓen janngo haray julɓe Allah ɓen fof no tora yattugol massivement haray en fof koye yaltu massivement musidɓe wawen e yawgol tawdegol non seulement walla e men ɓen defugol ngol wallito men defugol ga bulbine ɗo ɗe haray de passage weltanoɗen sonnaɓen bulbine fof wona o ma o ndaare siyaju waɗi no ɓe yaltirta ɓe tambito haaju o ɓay min tum Mariam mi wata sagingol ay wurere wotere janɗe nano fi min mi sagireɗen no wureji fof ko julɓe ɓe wondete haray sonnaɓen bulbine fof gaɗa e gaani min Mariam e partenaire ɓe amen ɓen fof meɗen weltaniyo meɗen jarniyo meɗen indi on assalamu aleykum meɗen salminiro e hoore teddungal haray on fof moɗon janngo hiɗon invita kadi fiyo rupture collective waɗowo ka union musulman meɗen maamu haray kala julɗo Allah yawɗo tawda e ɗum ɗon haɗa ko moƴƴere woni ko heɓata musidɓe juldugol e jama o hunduɗo e jama o haray on fof moɗon hiɗon inna sani moɗon ko tooli on faltike haray kadi si tawi woni musidɓe hiɗon jenti kala heɓuɗo feere ari ƴoogi siyowal ndiyam ko baraji wodanimo kala heɓuɗo feere ari ɗetti leggal gotal uccika hiite fino defire ko baraji wodanimo kala heɓuɗo feere ari tawda o sunna kati haray ko hunde labande ko fotude ara ko fota wona e sewoɗa haray ko wonɓe ko kawtal Amérique woni ko waɗani en o rupture collective ko watti e maɓɓe ko sonnaɓe tooliɓe Sarakosa kono ɓe hollira ko sonnaɓe tooliɓe Sarakosa ko non woni ko ɓe holliri la e monsieur Bari wontiran ɓen Allemagne haray ko teddugal e mum kala kadi heɓuɗo feere soodi ndiyam sachet ndiyam e fi janngo
haray no moƴƴi siko hi heɓuɗon hino moƴƴi tawde ɗon ka sunna kati huntinen julɓe Allah ɓen fof kala mo hiwɗen hatto jinɗo e huntari haray no labano moƴƴi nden ñande ko men yawno huntingol miskinaɓe wallahi musidɓe min yawno men tawi woɓɓe no jogiti poore woye beer ɓe inde min waɗanɓe ɗon yiide ɓe naɓoɗa koɓe huntoroya pardon koɓe sullora si woni woɓɓe no heɓude ko ñaama liibina bimbi wiyata hibba wallahi woɓɓe no toon ɓe ala heɓude few ɓe ala heɓude ɗum ɗon few ɓe ala heɓude yiide e ko ñiiri defete wona fi ɓe heɓa koɓe ñaama ɓe hibbaya haray walliniren kala heɓuɗo feere tawda e o sunna kati ɗo haɗa o heeɓi moƴƴere ka Allah olano subhanahu wa taala o ɓay ko yimɓe hato yimɓe e muɗum wonɗen e wallitade yimɓe heɓanta hoore mum saggingol ɓay hande sa defay sooda e leɗɗe ma kembu sooda e ñiiri sooda e maafe a defay piiji ɗi fof haray we laafi wonamo be heɓata feere ɗum ɗo musidɓe haray sen heeɓi feere janggo en defi o sunna kati molanaɗo ɗo kadi en defayiɗe miiji defugol toori ndappa pardon toori foññe boyri gosi futti ñiiri laaɓundi musidɓe haray ko teddugal e julɓe Allah ɓe fof kala e moɗon heɓuɗo feere tawda e ɗum ɗo yo Allah okku on tigi baraji mum musidɓe haray moƴƴine kadi Hamza on e waɗa e poore wi yaajungil julɓe Allah ɓe no hiɗita irgol ɗum noga suuma e murade moƴƴiru ɓe huntoray ɓe taƴiray ɓe sulloray haray ko teddugal e julɓe Allah ɓe fof ko andintingol musidɓe tankeɗe jotti ko moƴƴi a heɓay ko bonna innema a heɓay ko keedama haala donne moi ton numéro de téléphone mon numéro de téléphone c'est le 629 88 43 94 haray noon ñalliɗo nangue no sofi meɗen hoori haray golleji ɗin ka nangue tana o ala kono hiɗen hamdinani Allah olando subhanahu wa taala o ko tawata himo jonni en cuucal huugol golleji tawata golleji ɗin siɗa wakkilare tun a wawata kippudeɗe ka lewru suumayɗo kono alhamdoulillahi partenaire ɓe men ɓen no wakkili ñande fini weeti o hiɗen jonna mbuuɗi hiɗen jonna jawle alhamdoulillahi rabbil alamina sen konti mbuuɗi ko ɗetirisuɗen gila o suuba e fuɗɗi en ɓurni un montant de 150 millions hiɗen senditande miskinaɓe ɓen sonnenɓe maaroji ɓe mbuuɗi jonnetemi mo futtuɗen ka hawle lawol o mo tawi ɗinen hatto ñini e ballal sen jonnale mo mbuuɗi en jonnemo sunna kati musidɓe haray hiɗe weltani Allah lando subhanahu wa taala o hiɗen toyi Allah yo Allah ɓurtu newna nden heɓen partenaire ɓe boyi haray golleji men ɗi fuɗɗi ka ɓe misére koɗe kadi haray hande miijo amen ko yarugol kankan haray ko teddugal e julɓe Allah ɓe fof salamu aleykum salamu aleykum salamu aleykum fayɓe ɗo ni miɗo hokkipi kadi miɗo émission madame kono waɗi mo non madame fidanɓe ɓe men ɗetti wo a suuma e on feƴƴinani ɗon andi o leerɗo meɗen hinni taw fi sentugol nafa ka yiɗin fi leeru suuma e on allahuma amin barka. Mon numéro est affiché en haut de l'écran, donc j'ai le 629 88 43 94. C'est mon numéro WhatsApp. Par info, mon on tona partage l'émission o yanyo émission o musibe. Hala julbe Allah be fo no inna salima be katoli ka émission yimede. Hala non ko butugol landintingol julbe Allah be fo wona o ma o. Sira fi Allah do fi ma ko wattangol hakkil, wattane hakkil musibe. Si vous n'avez pas retenu, je ne comprends pas. Je dis bien le 629. J'ai bien dit le 629 88 43 94. Le 629 88 43 94.
Merci à vous, mes amours. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Il est 11h, presque il est 10h. Je vais vous laisser. Prenez bien soin de vous. Bye.